Nganu banong ba barok kini ke industri nanu bernihat, syuru jebas kasil, syuru joint hill, kidai ki kimdai ki labor intensive industries. Kidai machineries, heavy machinery, laping keren ya kala fast ro keju. Kini kidai ki heavy machineries industries. Mo. Ka sarkar hadu mata kampat pelik jumut banwara yaki labor intensive industries ni. Mundan labor intensive industries. Ni kumki nong yalam kumki aktivis ngila runglut kita karkhana simen po joint hill. Ngila runglut kita ki industrial area po bernihat ngila rung stage po west kasil. Henry ladangi yapek ladangi define lu labor hang tu ngatrai babun ni tresnong udang la karyang bani baterai tu labor hang tu. Nata kadau kani indirectly kawara ke influx ru. Nomor babun kini ki high skill ki professional part. Da firung tang star simen lu phenlap ki des ki baladong balasong professional hinai phenum lap khasira kum ka star simen well known and reputed cement industry sang ni dangi larung tu phenum lap khasi na do ki managerial post hadu ki HR post hadu barkhoi ba dominate gitu ki debi ki beri banabar ka babun sin ki ong baka recruitment ko laji kajian asyabar sasuan sasutung yang tai Henry lada firung padang tu kabi itomet par kalong baki tu ginong ra berti nong ra pelasya ginong ra janyat yin kita kita nong nang tu. Tela ka sarkar ko ong bakatu ketika employment rate ka sarkar ka ai dan bagi ni industries ki bal adon lupa menta. Na trai katu ka kam ta hangno la even trai. With or without industries la even trai. Henry bani EV pat baki light no kita gitu ki beri ki persyak kerteng je tu ka company kum kita ki local director ye kan dai tung khu jing ye ki imlang salang la mi khasi ha ka kerteng jong ki local director mau la banong kitu di dalal sudah gitu bro lada firung haki industri sekhar bar khoi tu local director bedi dalal pen lambe tela da biong bakatur ka di employment generation sarkar kataru ka di kam dalali ka di kam ka bumla ban priang